Runyangabu government yahire amataka erizoba bakwatuba ibyapa byabo kandi abeji abashomesa hamwe n'abazire nubeshe yongera kushemerwa ahabwe bigezo bya siniya ya mukaga Norbert Mawo asibire umurembo rwambara agwa nagandi minji ngo nakuletera umugenshonga aguma abaziyogu ogwo rwa mukaga ebirono bina byo kwezo kwa kashatu 2023 danya kwakunda ninyenga kwisyeho katwate mukace twije nagombu ijwire Nyongera kutangira umugenshonga agomwa abaziyogo orubwa kwisyaho ndadana kwakunda tagatandika nenganzi yihanga Robina na Banja irizoba yakwatsa abantu mu Runyangabu ebyapa byabo ebikwika 13 aba government ikebaraganisa amataka kandi yakikiriza Government ya Uganda elizoba yaherezayo ebyapa by'amataka aha abantu bakwingana 35 omu district ya Runyangabu abatwireyo okumara emyaka mingi enganzi hanga Robina na Banja ari kushoma speech ya mukuru w'ihanga yatonganisa abakuru omu government ahabo kugira ngo nibakwata kubi ebintu bya government na mnonga sente. Program under the Uganda Land Fund goes hand in hand with PDM. And that should motivate you to use your land productively, especially since you have fertile soils and adequate rainfall in this part of the country. I would like to caution all government officials over mishandling the parish movement model funds, because we are now freeing land from disputes due to multiple rights. We now expect them to be facilitated with parish development model funds to get out of subsistence livelihood. Yagaruka ombutumwa nibwo bumwe yahiga abatunga ebyapa b'emyataka okwetantara omuze obwo kugumana babaganisa mu itaka bari kwena ngo buri omwe atunge cheye. For those who have received these land titles today, there should be no land fragmentation, as I've always guided. We should always share what comes out of the land, but not subdivide your land anyhow. And that is from the president. Ombutumwa nibwo bumwe obwashomwa Robina na Banja President Museveni yahiga abantu abatunge byapa by'amataka okureba ngo bakozesa amatakaga okubasa kurwanisa obworo. Specifically congratulate all of you, especially the families who have received the Maryland titles today. It is very important to address issues of multiple rights on land, because that is the beginning of fighting poverty, food insecurity, and addressing issues that will lead to sustainable development, improve the land management, and security of tenure in both the rural and urban areas. Uriyo munyishengero ahabo umwanyogu kandi ori minister owekikora cy'abantu yahiga abantu abatuye nibatachira government kugira ngo ebase kubatungira ebyapa b'emataka okureba ngo babitunga kandi yasima government ahabo kugira ngo abantu abatebihireho sente ezo kubasa kubatungira ebyapa. Owners did not have money to buy that land from the landlords who are male owners. So government chose to give us land, and through the land fund from the land commission, government procured 4 blocks of land. Today we are giving out titles, 5,000 titles to Vivanja owners for 2 blocks, block 33, block 44. One is in Kibito. It has around 15,000 people, and the other one is in Nyachigumba with more or less about another 15,000 people. So today we are seeing the launch
of the issuing out of the land titles being liberated from squatting to landowners, and the land titles are freehold. Yagaruka yahigana minisita ow'amataka okubasa kuboherereza timu ey'abantu abari kupima amataka okugira ngo bije barebe itaka erisigireyo rero n'abandi bantu abari kuruturaho nabo babanse kutunga ebyapa. We have 2 blocks of land, one in Burongo, the other one is in Bunjojo, which still government bought for us and for the people who live there, but that land is not yet surveyed. The Honorable Amakuru, who is the minister responsible for land, we want to request her to ensure that that land is surveyed so that the people in the Rubona, Burongo and the Bunjojo are also liberated the same way. These ones who are going to get the titles are getting liberated. Kurujirira ahari peace mutuzo yasima President Museveni kandi yagira ngo omukumusima ayishomero Eliachibito nibija kombekaho hall eyibaraye Kaguta hall kugira ngo bagume bamwijukireho ahabo kwijuka abantu aba akabahereza ebyapa. Therefore, want to appreciate government. It is for this reason that we have decided to construct a hall in memory of the president, Kaguta Hall at Kibito Primary School, and we have named it out after President Museveni. It is Kaguta Hall. We are making contributions here. We are going to generate 400 million shillings to appreciate what government has done for us. Abantu abatunga ebyapa basima President Museveni ahabo kugira ngo yashyikiriza ekiyabaraganise kandi bagira ngo itakeri nibija kurikozesa kurungi hatariho okuteganisibwa kona. Land title, we struggled a lot. We had feared that they are going to take us away from our land, but now I'm very happy. I thank the government of Uganda, more especially the President, Mr. Yoweri Kaguta Museveni, and our ministers who have helped us to receive these land titles. My land is small, but at least I'm very sure that where I am, I'm stable, and I'm going to cultivate whatever will be available for me, and I continue to prosper with my land. Amakuru gagasha kwa Muhindo Gerard mu district ya Kasese. Yabare mnonga Muhindo Gerard awamakurago government neyebare okwereza abantu abamataka katamenye bazaga kozesa je kwenda kwihamu ekibaye kora twayongerayo minister w'ebyoburinganza ningasho justice and constitutional affairs Our Lord Jesus. Mau yayongera yahigabanya Uganda tentaniso z'amadini harubaju baba barwanira Uganda hamwe n'ebyer kwikirizamu nk'ihanga. I know those who worship the devil, their God lives in pots at the river region. Maybe that's where their gods are. Maybe around a big tree, but for us, our God, we are building for him that big church. And for Uganda, let us lift up people of character. We were talking about Honorable Romirama's father, Kanyotore, who I understand was as straight as a ruler. Even if you question him to tell a lie, he will disappoint you. Do we have many such people here? Muringo ngogumwe Mao yayihanangiriza abanyayuganda bona korekera kubasika kurebeka ngo habaho kwindura ubutegeke cyo mu ihangeri atabereho kusheshesha gama. But there is something that Uganda needs to see. Change without bloodshed. Peaceful change. I believe we shall see. I pray to God that I will see it in my lifetime. How can Burundi have change without bloodshed? Amakuru gogumwe Julius Tusime Karhanga yumyishenyera habarwampara East yashababazeire hamwe n'abebembezi b'amashomero kukorekera kubasika cyona rwansomuze gwo bitingwa uguhangira mu ihanga mbana b'amashomero hanga kango mugazi no mushija ngo bazare bakanye bategekensi itwite twaje ngo twikirize ibitingwa ndutsa kwa twahitize kitwikiriza mu kabanya Uganda itwikiriza ngo Uganda irahabwa arhanga kandi tekakwikiriza enjesho ezikara. Deus Tumsime waberera chairman wa district ya Mbarara yasimu bwembezi wa Uganda Matters Church to Muganda hakutunguro rembo kandi kugira ngo eri hagati ya town kine kikugisa hati enkorensia
wataho ekereziya nareka nasa nari umuzigiti ushemeye kutekaho kugitahiza ukatekaho office zo kupangisa ukatekaho amaduka ukatekaho parking ukatekaho ibakore mbaga ukatekaho halls ukatekaho n'uburaro so niyo plan iri aha kandi nintekateka ngo neja kuba eyo mugasho aha bwambarara na Uganda yona bwahika yashaba government kongera kureta program zo kutungura abacyara minister mu bya trade byo kongera kutekamo abacyara mani niyo nishaba ngo mumpe mukono ekyabase kandi honorable ngabirano yakigamba tutomba kaste abukabanza kushobora bakaba bakazi naho nabashija n'umuntu mwenye umwiza nishaba hati amana gumbeno mumpa numanye ko kozwire njija nebindi kukanishaba aha stage aha Runyankore stay ya district sikumenisha okwe barabara state mwewe mizwa barabara stay region yon otina business ainemu obraro otina bararo ainemu irwaro okura inomana nashomera mwewe mwizire nyabaramwe mutuye mukono wakatudaheze kwandura ikinja nacho mukirize shabishara ya project tukunze mukoburi nawe ni Patrick Venerable kandi nowe akwemera All Saints Aifa nawe nijayo karatano kanayo ombrerezi nijayo na milioni 1 umukoro gugwa etabwaho ba minister bamemba ba parliament hamwe n'abashubuze ranganwa mu burengero izoba yona kandi barundana billion 1 na miliyoni 300 umuringo gwo kutwa hamwe no kushashoreraho total bridges aitwa so far approximately akazi cyo biziza so far twaisya billion 1 n'emitwaro billion 1 na miliyoni yes irikana cyenda miliyoni karazingayi Ekereziya egi netekatekwa kombekerwa emyaka 3 kandi netekatekwa kumaraho billion bajaguzana muhezi nobo omweja 2 na yeshashura school fees bajaguzana muhezi nobo omweja 2 na yeshashura school fees kandi abasize kuyabonera 12 muhezi nobo yagambira SkyTv ngo nyuma y'abazire be kufa mu 2015 akafayo munonga yatandika gukora sente eziyabe na shashura y'ishomero umuntu wena imikiroto cyo garuko mu ishomero w'abantu buranoco yenda kushuma inemerwe n'ije yarubaje azurungazi wabo focus no wasa kuchikora kandi urugendo nanyembe umwembe nimbanye n'ubwoba kureba abandi no bashuma nawo umwemba ndi mu mirimo no kuronda sente konka ndebere ngo wabotireho umutima icyo rukwenda no basa kuchifunda so ni bigabo bona nubo kwa wadi yo mushino kurami yaki azurungazi w'abantu manyangu oyine cyo rukwenda wataho umutima n'uco Choshabire Silvia ohireho bonere 12 na Nkunda Victor ohireho bonere 17 bona basima bashomesa babo ahaboko bakwatiraho na no kufayo ni abashomesa abashongokire kurungi okutaho umutima na no kugirisha mero rurungi kumpereza buri kimwe obe nankwatira school fees ni muzeyi wanje muzeyi kwecenga George no muhinji kandi nitekateka ngo ukuyanyambire nkashoma nkahika gukora Jamaxes nazagarika nangwatiraho na university na NNS Murungi Donald mukuru w'ishomero yashaba abantu abineza businesses kureba ngo birukangira abana babasa kubashashurira fees ahaboko bo kushomate urukwayo ahari banda secondary school abeja bihireyo bonero 20 umurimo ngabiro Godfrey kwiciriza Davis bahebwe mbuzi nko muringo gumugo kubasima ahabo kutishomero ahamutindo arinitwe Mark ohireye 19 nawe yayigita kuja guzoka maze senior 6 yanje mwaka ubwo 2002 mbe nikora physics art na math nija nakora A mu mathematics A mu art na B mu physics na zona wazikita ni 19 ikinyambere kukora zimbe nikora no kusanga wafuna motivation usanga kiwe umuntu no yikiriza muno basa gukora ikintu nkakiho Stanbic National Schools Bootcamp Brother Charles Agaba uruko bembera ishomereri yatabarse beji abo koraje 20 na maka yatkori 19
ubwo waye mbirumba nankomba atsi abantu bo bembirumba mba science wasimba munonga ni muri ngire eturukuza harahabi mwatero muhimbo na barumuna banyu nacyo kibanyi batera umuhimbo kandi bari bahiga ubere bari mu kagenye kabo kunge kitekateko cyangwa n'iki kimukozire Brother Charles Agaba yagumizamo yashaba bejaba akagumizamo n'emico mirungi imbere mu inaha muzo kugigumizamo mwagigumizamo nyo nimbahiga ngwensi ne yanyu kandi murazi nkona mukurusamani aba SkyTv gashaka Steven Mujuni omuri banda Yabare mnonga Steven Mujuni ntwongera kutabaritya abeje basiniya ya mukaga ibigezo byabo numbukurice mwebare okugumisereza imbere y'ishomero yorobi harimo njara okurara curo konka okweha y'umukashoma kandi tusima n'abazeire hamwe n'abashomesa abakozire ogwabo twayongerayo imbere y'abatwa omundi kisoro neyongera kuyerarikiriza obwahati nubiherezayo amataka gabo kubasa kutunga by'ukuri abatwa ubwira bakabataha umbishake bya bindi hamwe no mu gahinga mpaka 1992 ubu government yabahamataka Myaka mice eyingwire ebitongore bitari bya government hamwe n'ebitongore ebyinchiriza zitari zimwe na zimwe byebembirwe aba United Organization of Backward Development in Uganda, African International Christian Ministry, Diocese of Muhabura hamwe na naba Lift Up Jesus Global Ministries bakataha omushonga y'abatwa bato babafunditaka bari bahereza kugira ngo barikozese okubona ebyo kwebisaho abatwaba bakabashemerire kombekaho amaju hamwe no kukozesa erindi itaka ahabyo kuhinga bita abatwa bo bashazire mu batanika kuhayo itakeri abantu batari bamwe na bamwe kwena ngo base kubona esente zaho naho kandi kurugirira ahari NOC Basheija uri chairman ahabwentebe ya kashatu owegomborora eya mucimbiri nagira ngo hari abantu bakwingana igana 20 ababatwa abari omugomborereji Ukurujirari Masheija nagira ngo ohiro kugira ngo abatwani bamanya ko abantu bari gukora munonga ngo bitu batandikire omuze ogwo kugira ngo bafuna kasente kaho naho batine eki bari gukora hiring land they decided not because of greediness I can say so they want money they and then so they will not stop that kind of habit because they want money day and night Constant Tindiebwa omutwakuruga omugucharo echa mukungu omugombora ya Nyundo nagira ngo abatwa bacanitire kwayo itakari yabo ahashirinje 15 ngo kandi abandi nibabahaireza kiremwe yakahunga ahabwa season yona biraletwa no kugira ngo abatwa batakaruga mu mberezi barimo bakaba behabesezo sente usuke na cha personnel suwano nabara basi kubachikoraga hakubara leba hino mutwaina aho yo hinga kesha hoye monde jenda kwate shirinje 15 nangasha mu yekire y'obuhunga afuno bo mugisha kunge monde akeza umutwaka goma kuko yale ze narashaka kugira ngo kuri byabira basika umukiga wena oramanye mbera y'abatwa ko kweri akakozesha umugisha gwo kubehabeheso umutweze wo centenarishi eyokire y'obuhunga tibenke kirejo cha personnel so anukara chimanya karamye mbera z'abatwa niteka iribine ko litare byabo ejyabatwa ahabwa cyarikiriza abaturage bene ryabotaka kugira ngo babehabesha abatwa aribo baza kuhingamo Vastine ahakimeye ondijo mutwa okurwo mu cyaro cya Birara omugomborora eyabo cimbiri nagira ngo ahari kutura bakamuhereza itaka okurugomba Advanced Development and Relief Agency International ngo biti takeri na watandikire kuri hayo kugira ngo abantu abari kwabahibwe ebifubiro nabo bagume bije okurihinga mu baheza kusingisibwa emishango agataka ko twine turagakozesa abwo kwagataka ko turiho n'ekitongore cy'abase kukaduhereza cha adura deni ko bamare kukaduhereza twahiza twagaturaho ko twagiye kwitegereza twasanga nayo ari indwara twayibuza ko ningaho umwana wawe yayiba bakagira ngo itaka reka barihingemo nk'iyo mirundi 2 twame nka season nk'ibiri utari kuzikozesa nka mukama waryo deni yamara kuritwara ondiza agasubana wagakora ibindi bihagaro wawunda ari matakarugiremo deni uzamurihiraki
twarebye ari nk'indwara konka butiyaho byahika turi kubyamagirira turi kugira ngo umutwe nawe yaba akwatirwe nawe akotwe nk'itegeko kuko n'abandi rirabakota b'abanyayuganda. Boaz Arinitwe uri gukora nka Police Community Liaisons Officer nagira ngo omuze gw'abatwa kuherezayo ese itaka ryabo omwanya gwo kuriyehingira nikimwakinde kikuja kubaretera baguma bari aboro. Nagira ngo abatwa abinji bagumire nibahendera bari kwatirwa ombishango shango nko kwiba ngo kandi abandi bagumane bakora emirimo ya rija. Nagira ngo eki abatwa bashemerire okucesasira kugira ngo abase kubona okubabaho nayongera shoborora ari kugira ngo emishango eminji nibashanga ngo abantu abakwatwa nibaba bari abatwa. Muzambaba kandi itakari rice ribine ryo nerice bashime kubame bahinga mwe byo kurya barize kurya konka mbwe hati kandi kubaragarike barapangisa nibapangisa baba haka sente ninga baba hisente nce bazirya zihwaho hati nco rukushangana bayijana bakorera emishango iyo kwibe mondi z'abantu iyo kwibe byo kurya by'abantu ahabwo kubabo nk'abantu nkabatwa abinji noza kushanga batine byo kurya so nahabwo ico nimbahiga kugira ngo itakari yabo barukoze se kurunji nko kubara barigenererike. Penny Nazanika uri korana n'ekitongore echa United Organization for Abatwa Development mu Uganda nagira ngo omuze ogw'abatwa aba okore ebintu nkebi no kugira ngo nibabatine sente zo kukozesa okuzo mu byo kuhinga. Zanika bitu nagira ngo government neja kwatanisa n'abatwa okugira ngo babase kubona akasente akaraba yambe kugira ngo nabo babase kutandika kuhinga itakari yabo barereke okuri hayo. We all know the poverty that they are having or they are living with, it becomes a challenge. That is what they always tell us. So at times they hire, yes, and at times they negotiate with the neighboring community. The one who doesn't have land but could have seed, they combine. One brings land, another one brings seed, and they plant on that farm so that the next season now a mutwa does plant by himself on the same field. But our encouragement as a community, as an organization that works with them, we encourage them not to really focus on hiring because their children also needs to eat. And by the time we created awareness to everyone who is a well-wisher to purchase the land, it was because of their landlessness. Okurujira Rizanika, Kisoro District, inabatwa abari ahagati ya Runana ahamwe na Rwenda. Kamadi Biona Nebye, or Director of Research, Education and Documentation of Human Rights Uganda, nagirango abatwa nibetenga okushomesebwa munonga habintu bikwatirine n'obugabe bwabo. We've talked to them about their right to own land. We've taken them through the existing land tenure systems and the grievance handling mechanisms in case they have issues to do with the land ownership. Amakuru agagasha kwa Sofan Wamanyi. Ibare mnonga Sofan Wamanya awamakurago ezo neshonga z'abatwa omuli Kisoro. Twayongerayo Minister wa Works hamwe na Transport General Edward Katumba Wamara yaragaye yashobora ahangutezi kuzakorwa n'umuhendo gwa sente okuzakozesebwa kore ngutezi kandi yajangwe ngutezi kuzakorwa neza abantu batuye nibetumbu itera kusiskire omukampara. Minister Katumba najyangu sente zo kore ngutezi bazitungire kuruga African Development Bank. Kubanga bokolo lugudo mu kibuga Kampala wansi n'ebyentagisi zaako. Kubanga sente zigendo kozi bazijja mu African Development Bank. Bo balina standards zebaagala. Kabaka bokolo lugudo mu kibuga teka ko mu ebijiri lwatamba. Ogenda ngo babakyala bana ababadde bateeko obuntu bwabwe kubo. Olina bafunira ogenda okola kubategekere banagenda. Olina okusaaka amataala mu kibuga. Olina okukola drainage nga tiri open. Nagira ngu sentezi abazibaheire beine standards ezibeine kushikiriza. Kibakati ng'omuntu wakola oluguudo wano ogenda okukola oluguudo wano gambe tukola kati gambe wano Luweero Butalangu. Twenza lugeregeranye n'omuntu akola oluguudo lwa Kapitol lwa Swamu olw'embeera
yakapchora nga bweri ensozi nga bwe ziri ne tereni yayo tezisobola kwenkanankana. Yayongera yagamba anshonga y'obwingi bwa sente ezikuza kukozesebwa kukora enguuto ngu beine kukora enguuto z'omutindo ahabwa motoka nyingi ezikuzikozesa. Bw'oba ogenda kukola leeya 2 wansi empigi wano oba olina kukola leeya 4 kubanga olina zitwera zeetise ebizito mulabe kyatuukako ku lugulu lw'ematuuka kapeeka. Matuuka kapeeka twalukola nga tulukolera mu motoka butono ebiseera ebyo baali banonayo kabeji ndagala twaza kuzaho kace umurango ntindikana gandi menji umuceka kitu cya kabiri twinire umucyaro w'umutano uryo yakakora umurimo w'umutano. Ibyo n'ibindi bingi nibyo twijana byo umuceka kitu cya kabiri utarga SkyTv. SkyTV irakari abantu. Ekigunda cha SkyTV Radio 5 kwatanise na SkyTV baba isa amakuru marungi g'ekigunda cha SkyTV ebiro mushanju byo kwakana eryabe Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberya beri yanga emihanda yona eryabe yorekerire University in Mbarara imwe mwena baturani bari aba SkyTV na nimwe mwena baturani bahurikira Radio 5 SkyTV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe haryaba hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala berembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwe gonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yabana tutaha mo kutandika na shaha 8 zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba SkyTV na ba presenters ba Radio 5 okaganira na bola ivandikiriya ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu SkyTV irakarya abantu okwenda kumanya bikishiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju 5 nina nshanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe 9 ni 2 8 ni 2 4 ni 3 ebyo byona bishajikigwe SkyTV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na una kubanja drip muryare banareta na muryango mpagatira amacupa. Orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishikuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza abandi ebibariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program meji iraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye Adera orishaba program meji neza kwanebaho buri rwa mukaga sha 2 okugendera kimwe mpaka shaha 3 iwe cyo rakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera. Program party time aha SkyTV na nyamwereza wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwishyashaha 10 zo mwabazi niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kwa nobushanga aha SkyTV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereta ntubyoreka aha SkyTV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banocanga tamu SkyTV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omushiki wanyu. Turebere nshonga za rukundo aharubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo butitsiruzana haba mno tabanko maka turebere ngwebi neveretwa mu obutesugana
okushanga otinde vunanizibwa aha mukundwa wawe, too much expectations kandi na lack of respect for your partner. Ebyo nabishanje aha Sky Television program nyamurungi eya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mukiro. Sakwa tukusiyaho amabaraka g'abantu harimo eshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe. Nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School Narshi aha social media platforms zona SkyTv UG official. SkyTV irakari abantu. Otaferwa mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru kukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira eki wayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakari y'abantu. SkyTV irakari y'abantu. Nyongera kutangirira iwe cyekumire a SkyTV umakurugita genshonga omukitreka ekya kabiri twakitandika n'abazire bashabwa okurekeraho kurekera obuvunanizibwa bw'abana babo abashomesa ebyagambwa akushaba kwa Seventh Day Adventists omurembo orwambara abantu bagira ngo kenja abazire nuhayo abana babo bashiru bato babato boardings rero abashomesa babanu batwara obuvunanizibwa. No manya hariho ebintu biture nibegezi bw'abazire batari kubifaho munonga. Echo kubanza abazire bakamanyira okupakingira abana babo za kondo mu bana bazayishomero. Okubapakingira okubahereza obujuma bwo kumera ngo batatwara. Ebyo tuturantu bigambira abazire ngo mwana umwanya go kumusibira ebye byo kuza kushambanisa ahubwo mwegese abstinence omwegese okujunwa omwegese okuba wabwa ruhanga cyo cyonka kuni cyo kiconce kiri kuhererukayo ecyo uri kubasa kusigira umwana wawe itwe for example SDA church we say that an educated person who doesn't know God is an educated devil. It is a trained devil. Omwana we no shomero tari kumanya ruhanga ni stane nshumi ni stane tende kirwe eyejiri. For that reason abazire mushemere kureka ngo mwashaba munonga mwayijesa abana banyu okukunde dini mwabagendana ahamaramizo mwabateraho counseling sessions mwabagumye mu kanisa kandi mwabekuriza sebo wa Sky abazire binji niba boarding sabana abana b'emyaka 3 abana nibazarwa babaliko mikono ya maids echo hati necho muzira shemere kurwanisa okumanya ngo mwana wawe shemere kumwekomaho okamwekuriza ekirabe kikagira kikaba modern tejeri kugira ngo mwana nenda hati batandikire kuzibiki so munda z'abandi bakazi ushangenda wamara kujigira rero jihamu ogito mu mukazo ndijo abaniwe yayeguri bonderi ebyo byona tibiri kwija kombeka ense turi kuzaba biriyo nibitushenye abana bashemerere kutende kwa bakiri bato amashomera go muri kubatamu mukagacencura mukagetegereza kurunji kandi mukaba inquisitive munonga aha bagebembire okureba yaba muhando bw'ubarimo yabaguri mu runji stand is there and has been there abo kubecho ncho turantugambira abantu
mugume nimureba kandi mushaho gutosha kugira ngo mbase kusingura ebyo byone biribaho bikani bigambwa ngo biryabaho konka hati bibiri. So it is now not a future prediction, it is now happening now. What was predicted, what was prophesied is what is happening now. So fulfillment ya prophecies ejo niho oshemerere kuba nogira ati mbweno hati nyonyemerere harubashuki hati Yesu naje ati ngo mbone kusingura ebyo byona ebiribaho kandi ubone kwemerera umumisho g'umwana w'umuntu ati konka mwerinde emitima yanye tariremesebwa ebintu nagambe ebintu bishatu: omururu, obusinzi n'amaganya gamagaraga haze kirecho kikabagwaho mutakimanyire nk'orugogo. So echamane kiri climax yebi byona omubazo guri kuhererukayo ekimukikwata government eri kuza kurwanisa bisiyaga ngo yabibasa eri kuza kukibasa edini tiziri kuza kurwanisa bisiyaga ahabwazo ngo uzabibasa ahabwo kuba kikaragurwaho ngo biryagera bita biryabaho hati niko kuwo kureba hija nko musa gwatera ninga njara otikaturwanisa omusa katurwanisa njara. Yes, no basa kugamba kugira ngo okore cyo bari kweta minimums o minimizing acancenda kubo konka byo bikaragurwaho ngo biryabaho kandi hati bibireho hate dini teri kuja kubirwanisa ngo yabiziraki yabibasa government teri kuza kubirwanisa ngo yabibasa kule karuhanga ni wayo no mubazo guri kwererukayo ahubwo ko waliyo nayija kucungura enseje no kugicero rubanje. Ekigambo kimwe aha muntu w'obwenje nicumara umushija warahanga nkubu yargayo akabura abazire tushimira kurenzya enshongeji amisho katwatanzize hamwe kureba ngo abana beitu bakurra umusinje ogushyikire twayongerayo abajubi omurkarangara abi UPDF yakwatsire enyumaho ekeze karekura obwahati bekozeremu umurumo kubasa kwekorentasi eminyeto ekwigana obwahate kozire ekibina cyayo kandi yatandika kurise byenyanja. Umwe aha minyeto agizirengwa kegita akaranga Fish Cage Farmers Association na no kurise byenyanja kandi kurebeka ngo tubaye gito munju bambi. Eno project ejatu yamba nyonga abavubuka okwejja mbwavu no kulaga nti tudayo makomera olw'envu bembi. Abagizirengu abantu bindi nibabona banisibwa basirikare ba UPDF kandi obwato bwabo n'obutimba nibushishwa ekiresire mu ibura ry'emirimo kandi obwahati bashazemu kutunga ebyenyanja. Enamba mpitirivu egenze eba ekwatiddwa olw'okuvuba obubi era bangi ku bo bali mu makomera abalala bavuddeyo naye tebalina kyakola. Obwahati bashazemu kutunga ebyenyanja no kubirisa nko mulingo gumwe gwo kutunga omurumu. Ninge ebyenyanja byafuuka bitono ate tuba tusobola byerunda ngafa nga tusobola byerundira tusobola okubeera ng'akatale tukalina emirimo weeguli tugulina okusinga okudda mu mazzi okwonoona amafuta biki byonna nga webimanyi n'okulwanagana n'ab'amagye. Chairperson wa Karangara Fish Cage Farming Association David Sekayinga agizirengwa eminyeto mingi bakomerere kandi bakiri mu bihome kandi obwahati abarekwire tibine emirimo nahabwe ekyo bashazemu kutunga ebyenyanja. So kati nze nsuubira nti bwe tutandika omulimo gw'okulunda ebyennyanja mu cages kigenda kwongera okukendeeza ku namba y'abavubuka abadde basibwa, kigenda kwongera ku bungi bw'ebyennyanja ebibadde bibuze singa gavumenti nevayo netukwasizaako. Kandi we Robert Kigozi orukora mu nkoragana y'ebyennyanja kandi ariko government kansala arikujwekera Karangara Town Council agizire ngo bakoze rosi erikuhikombu kikuru obatiro mu njubambi konko bwahati bejumbiro mu kurisa no kutunga ebyennyanja hamwe na landing site. Agizire ngo abakazi baba bakomire njubambi bariyo nibabonabona kandi tibine kasente ko kubarebera. Mary Nakarema ajanga batandikira kurisa ebyennyanja kuba
bakabasa kubisaho amaka gabo ahabwo abashija babo bakiriyo mu bihome oyiga okulunda ebyennyanja bino ate kituyambako okufuna amagezi ago ne tuva mu nvuba embi eri ey'okuvubisa amanyala kudduka ne tudda mu kulunda ebyennyanja bino kuba amagezi ago getufuna mu kulunda ebyennyanja bino si matono gatuyambako okuba nga twebeezaawo n'okuyiga bingi bye tubeera tumanyi mu kulunda ebyennyanja bino. Ashabire gavumenti kubayamba bakabasyaho enkora ya parish development model kandi kuta sente omu by'obujubi. Abakyala bannamwandu abakyala b'abasibe okubanga sente ezo nazona ezadda mu parish development model zidde mu kulunda ebyennyanja. Bagizire ngu gavumenti eshemereye kubakwatiraho kubaho obutimba n'ebyokulya by'ebyennyanja ahabwo kuba n'ebiseera. So wano wekubira omulanga gavumenti yaffe okuvaayo ewagira abavubuka abatandise omulimu gw'okulunda ebyennyanja naddala okubawula obutimba ebyo bikolebwa mu kejezi okubawula obwennyanja obuto. Captain Sirian Muhanji yagira ngu okutunga ebyennyanja niyemwe omuri za projekiti ezirakyendeza enjubambi kandi n'okurinda ebyennyanja bari kukoresa ebikozesebwa bishikire kandi n'okukwata ebyennyanja bikuru. To engage in trapping mature fish so that the fish can remain in water, because once you trap mature fish the young ones will grow and again you trap tomorrow. Azirengure ku Victoria n'enyanja eri kwikiriza okutunga ebyennyanja kandi biine kugirinda enjeri yona na munonga kwenga tubakwata obwennyanja buto. We need to ensure that this lake is protected jealously. How do we do that? We must change the mindset of these fishermen. They must know that the lake is theirs. Nobody is going to come and protect for them the lake. We shall not get an angel or a mercenary to come and protect the lake. Eminyeto niyo Uganda ya nyencha kali nikironje kureba eminyeto nerigayo ekakore ekintu ekyakubasa kugitahiza. Twaza kuzaho kace omburango ntindikane byemizano otarga SkyTv. SkyTV irakari abantu. Ekigunda cha SkyTV Radio 5 kwatanise na SkyTV baba isa amakuru marungi g'ekigunda cha SkyTV ebiro mushanju byo kwakana eryabe Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberya beri yanga emihanda yona eryabe yorekerire University in Mbarara imwe mwena batureni bari aba SkyTV na nimwe mwena batureni bahurikiza Radio 5 SkyTV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumogonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yabantu tutahamo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba SkyTV na ba presenters ba Radio 5 okaganira na bola ivandikiriya ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu SkyTV irakarya abantu okwenda kumanya bikushiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju 5 nina nshanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe 9 2 8 2 4 ebyo byona bishajikigwe SkyTV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na unakubanja drip muryare banareta na muryango mpagatira macupa. SkyTV irakari abantu. Nkutangirira omusheka kitu kya kashatu eky'amakuru agenshonga eki twaretamu ebyemizano kandi twazombye emizano erizoba habaho mpira gwa volleyball hagati y'itendekero erya Mast hamwe na Kasese Municipality
itendekero ya Master yatera Kasese goli 3 ahariye. Umunyamakuru wit Olivia yariyo. Diana Masti yabasa kusinga Kasese municipality ishata hariyemwe ikamanze naganira nomwe abazani ba Masti atugambira umupira kugwaje. Yes. Twende tugambire muzano gwashata. Generally muzano gwa gutari kubi konka team zona za zinamani but finally ntsima mukama kushanga ngutwafuna win 8-1 twetaga abo kwa nompira gwito gwaguriyo gwa muheru twetsheme kuzana games 18 team zo kuziri komiso niyo game yito eri ya muheru twatine because of fatigue from the way I think that's why twaruzi engage game ya kabiri but we have played 2 games out of the 2 twahangura hemwe then we have lost one. The one we have lost it's because of fatigue, travel fatigue. But we hope to come back tomorrow and put a better performance. Nyencha kare mzakwa mzana ne? Nyencha kare ntukuzana St. Jerome na St. Augustine. Ezezi ni clubs za mashomero ga high school, so we expect to have an advantage over them. Abakuba to inexperience tuzane volleyball for a long time. So we are hoping that ntukusingureza games ibireza. Elizoba twaturi ahacaicha youth center Mbarara ahi Masti yatera Kasese municipality goli 3 ahariyemwe bitu abo twaturi mu Serie C omuri Western League ahabwa SkyTv Olivia Kamsime. Ibare mnonga Olivia Kamsime abo makurago obwa hati twahika umukashonshoreke kitu akitshakuzo hamwe n'ekito cyacu reka Michael Karokarungi atwetshakuzo kizoba. Musibire kurungi abarebe ba SkyTv nyamurungi kandi Sky kugira ngo ogumoto ekumireho ahabo kube birungi nitwe tubyine irizoberi kandi nimbatabarusya ukwayimasiba ibimasiba n'umuteka hengaro zanyu nimbakunda munonga n'umuhereza wawe Michael Karokarungi omukashonshoreke akitwa kebishakuzo program ya Genshonga. Chakuzo chitu chizoberi nchigira ngo shaku yes chakuzo echo abambira batekire seri chakuzo tinkumanya wawachikwata abambira batekire seri mumpenye na yanje nyowe ngumize mu nchibitire ahabo kuba ninye mukugwanyu yes nikigira ngo nebyombero byechikonko ya kandi omuchakuzomo nitwega namwe ebintu nyamwingi iwe nko muntu ari yoko no basa kwetwara mukuba niwe oriyo musiri ninga shentabire chakuze eki nikiruga munonga muri kigezi na nemyanya eri kuhinga munongo mugusha nimanyangu eminyeto yanje ekigambo ekikonko no basobuta kyetegereza ebyomberro no basobuta byetegereza but nebintu no mwata ogubaro kombera ogutine mugasho waheza kuhinga mugusha go gwakura okashanga wayete ngo kugombera ebebi wayomberamu no biteka seri na seno ningashi aha nkujiro ninga aha ntandikiro yo musiri choreka ngo ebyo tibyine mugasho nawe ekibuzo nikigira ngo omutima gwawe oyechokire noreba ngo oyombeire no basa kushanga otine ebyo ebitine mugasho muriwe kuwa kubasa kwotine oyine bitine mugasho nkushaba ngo oyeyombere oyechoche oyetebekanise ogira omutima ogwezire obase kutura mu nsomu orukujibera ekyamagoba ya nasigara ndi Michael Karokarungi kandi ninkugira ngo agenda tine mukuru egenda bwira mitaruga ahagenshonga murare kuru Ibare mnonga Michael Karokarungi awetshakuzo kitu kampamye ngo ine echo kwihamu abuto atwinire omwabazi yogo mugenshonga gagarikira betu ntwongera kunga iwewe no kureba SkyTv mutwine kigunda cha Sky